Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kais Jaintian National Council Sumer Circle ringkat kisau teli kisnong kila penlong ke jingyat patba ke bajai-jai ni ke Black Flag Peace Rally ban pensngau syak sorkar halor ke jing sniu palat ka surok bahap hapok ke ilaka Sumer bayat leng bayai kisau teli kisnong. Kani ke jingyat patba ke bajai-jai kasdang na do lat su tengah bat yat leng ba kasor klik riat syadu umot wak kiang nong ba badan hajan ke office DC. Ha kani ke jingyat patba lawan yeshim menta deki hajar ngut kinong shoksnong na kisau teli kisnong baken thop kasnong pala se muknor bat khanar bat kajing senran lang kidkhot ka EJNC rengkat kajing perta penrem yak sorkar MDA bayalam de ukon rat ke sangma kumju i Menteri Sorkar baken thop ya uprestun tensong bat sniau bhalang dhar bat kajing perta dawa ngikwa surang. Adien ka jingyat patba la penlong ka jingalang lengkon ha ka babaro kinong kren nadu kisau wahe snong bat kidkhot ka is Jaintian National Council kilapan pau ka jing diaw halor ka jing sniu shabapalat put jong kani ka surong naba kala shimpor yaki dabun kentaban poi shakijaka batmu banlen haba ki yad na kani ka surong kabala e konswet da ka sorkar mentala khat sansnem AA. Ha kani ka juk kasngi ka EJNC rengkat kisau wahe snong lengba ka office u Deputy Commissioner jong ka East Jaintia kila ay ka dor khas ha umentri rangba ka jela u konrat ke sangma. Ini kita nyung kiang huri, ini huroi, cami naga bor, inang cong yang kita thai kedo jinge to, wah tu ting sungkai. Laga pai kita thai sai pung, yang ini area cami hurok tang lai mulai. Laga pai kita thai Sumer, kejo jinge ini inang cong yang ini distrik itu pun. Dan kejeng keligo ci ubu sorkar betul, wah kali ke distrik. Dan ini nang cong yang ini distrik, mem hok mo, mem bentag mo yo lang, ya kita keroy kepar, kamu bitan nang cong yang kejelayo. Hatu wah kali ke distrik, uman dan go ipi, tang ke distrik ucra bisa mo, dari bentag jing mentoyong. Mo yang mo mi ini ke distrik, hajalan tertibu ketabi naik bentau krong tax, karu keroy kepar ke distrik nil. Todo kate. Percang le ubo itu ke high level committee you fair nam tau chalan tu ubo yo tang nei bantau ko mais pa yong gi brugu empor the minister kita ki he ki hang gi empor nei kar wo ro ga parwan mem go sagani gi district the in ge liang yong i gi agency o pa ge ga masai ko chi jaga public work department wa la rajia wa ga public work department le ga public di le ga ho chi banai ya ge gi jing do wa yong i rem depan si hak oleh igi guman on demokratik lene guman perca ya ga ain le per eba nei bertau pun yo ya ga hok long guman bro sebi on le sarkar bukan mu kar wadang krami ne ga burong ga kor kar orang pan ne jing tipru tiplai siap ha penio ya ga hok long guman bro ni hachwa bojia iwan jing siap sok di emlang sana Kami lagi masa US bikin orang cong yang so teli kicrong. Leban suk leban sain sejung, ewo belai kena uyo pilih cai nang. Tim yang EJNC, bina jalan yang EJNC, mukuri do ne ini, iu bot ini tak hado orang ini jing dawa yang pi. Sarkar jawan belai go, kinong mikmat, nakapar cakapar jawan belai,
the one that we had in we Henry Snausi uyo wagaroy kapar lane usurok dangsa u hajo kejingnya hagi ni kisgi ko adep megaliang kayang I ka EJMC Rengkat wakinang ilam cunang yang kisu cunang kamjo wakinang ilam yang kaelaka yang kinang ilam niam dalaya chemi wa MLA wa amburo muyong pi umacin lang kale rengkat wa kajingto wa dawano wa ukulamu lane upensiau yang ani kajinga yang kipat pa haita hapo assembly kamtam akam kani kapor wa ka sarkar MDA emgo yang kata ka autumn session Henry, awal iklami mo, dalian yang ada persiawi mo yang kejing amkam, lene yang kejing angnot, yang kinang cong cunang yang katay kacunang. Henry na kiliang wamili daangu, the UHP, dang emaha kabor yeleo, yang ngay skema dyan, piginang cong cunang, the UHP yeleo, may bahaw surok, nakipor sakipor, nang jor kejing si kayang o. Wanite, Ong iyo uta sarung perite, Andre I nakiliang kasenyi kamjo nakiliang kinang chong chong yang katay kamu dijen kipi unang mikmat, wa ipile, uklambi yang kejinge, yang ke konstituensi ke yang pi hapo assembly haitay. Andre penban ong iyo, lada kelami le umem maaf, may baha umem yang kapor. Tayo ong iyo, lada umeli yang ke sumer, umem yang kapor. Tang iyo uklam, yang kejinge yang kipat ba, nakiliang kayong nga kamu presiden yang ke EJMC. Ha kami sense ko clear to resign na ya kajing lang MLA kayang pi neba ibu kami ya udah MLA umempang kasur resign na benta kajing yang ke konstituensi kayang oh sakit saya thui kapor mungchong o pencina yang tahu surat Henry kajing kuah kayang I tora dan hi yang kini kasur dan ya kajing yang pada haita yang bawa sekretariat dan kermeni lembaga ni Black flag Israeli kayang I wala pemani apa suar keliriat uman nila kam kejing ibar emersen lane kam kejing kersutia yau MLA yang kataga kan kayang pi yau macin lang pale atau uman sekiaru atau nong mikmat UM kejing siokya lane UM kejing yo jengai nebenta karoy kapar kamtam yang ke konstituensi kayang o ini kalian ke EJMC Ini lepak lihat, orang yang kemarin yang pergi kinong cong cenong yang kesu cenong, Yusuf Yupat, wahapar di uslap, hapar di kedat kejam, Jens Kempi, lene, umem kenran di negeri kejing iki kayang I, kini penpau sekian dah, wapi hadokan nu, terang pi uyok, yau tau surok mubha. Kau sekian di TV, atau surok deman ubud lom lene Islam. Yang ke imlang kesalang kamtam yang kita nong kendang lembah kecing bahajing niat yang surak deyeh biu penwan ya kimaret mar bam ke yang pi cakiwituan kisor na kebenta kekemai ke yang pi Henry Snausi uyo wah nakipor na kaliang yang kinong chong cunong na kaliang yang kaya leka debuki ke jimdawa akumar MLA lene akumat ki engineer ki wapar ki wapar Henry Snausi uyo wahabi ini dapat hasurok wadawa yang kohong kayong I na kaliang kayong I kam ke EJMC ke message ke clear pai Chào minister yang ke PWD kam jole chawarok inong mikmat nado ke MLA ke MDC yang ke distrik ke yang I wala dah ke sarkar dang mentiga deni cekmat ya ke jinga yang kinong kendang kam tam hai ito wa surat Ngau ngepi untuk do kail ka sumer ke umat yang kini kejingnya Henry Wan kinong cong cenong yang ke huroi hang daria kuba habu jok ke konstituensi kinong cong cenong yang kisah kain ter citai demar kiha ke jok kejingnya Henry sang kemeni wapi kam kinong cong cenong yang kisah cenong kam jok yang kail ka sumer dem sekian pi yang kata ke mensen ke wong yen wong yele wong gawa ya ke hok kayong pi Wong yami madani hasurok wagani kejing iki kayang I wamoy ku gadu kami dan hi Henry wong nang jur wong nang puten wong nang raham gadi cekmat